Пайгамбәрнең юлын дәвам итеп, күп тырышлык куйды муллалар. Мәчетләрнең эшен җайга салган имамнар да әҗерен алырлар. Яшь буынны уйлап, җаваплылык тоеп, кылсак иде ихлас доганы. Зур хәрефләр белән уеп куйык. Иң яхшы эш дәвамлы булганы. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Горурланып, сокланмыйча булмый әби бабаларга. Ныклы иман, ихсан, күркәм хулык хас аларга. Һәр нәрсәне хикмәт белән алар эшләгәннәр. Сабыр, диндар булып итәгатьтә яшәгәннәр. Elhamdülillah, әби бабаларыбыз, имам муллаларыбыз турында чын мәгънәсендә сокланмыйча сөйләп тә булмыйдыр. Аларның ныклы иманы, шушы дөньяда яшәү мәгънәсен аңлаулары, гыйлемгә омтылулары, Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаху алейхи ва сәлләмнең үрнәгендә тормыш алып барулары, әдәп әхлаклары торышы сокландыра. Әби бабаларыбыз кайда гына яшәсәләр дә, беренче чиратта мәчет булдырырга ашыкканнар, Аллаһ йортының мөһимлегенә төшенгәннәр, мәчетне төзеп кенә түгел, аны тәэмин итүне, имамнарга хезмәт хакы түләп торуны да үз өстәренә алганнар, имамнарга зур хөрмәт күрсәтеп, аларга терәк булганнар, һәрбер эшләрен хикмәт белән алып барганнар, һәм иң мөһиме итаат күрсәтеп, бер җәмәгать булып яшәгәннәр. Элхамдүлиллаһ, Аллаһның рәхмәте, имамнарыбызның тырышлыгы белән безгә дә бәхет юлына тоташырга насип булды. Җәмәгать безгә имамнарыбыз куйган тырышлыкларны бәяләп бетерүе бик кыен. Әмма без аларның хезмәтләренең кыйммәтенә төшенеп, аларга рәхмәтле булырга тиеш. Алар моңа бик тә лаеклыдыр. Әшһәдү ан ла илаһа Авырлыклар даим күпләп ишек какса да, сотлык җаннар куштанланып яла якса да, бар мөлкәттән мәхрүм булып мунчаларда торса да, иманнарын сатмасалар, мылтык атса да. Совет властының беренче елларында ул дин әһелләре, безнең имамнарыбыз инде гражданлык хукуклары киселеп, икенче сортлы гражданнарга әйләнә. 1922-1923 елларда алар сайлау хукукыннан мәхрүм ителәләр. Бер карап торганда ул сайлау хукукы инде менә безгә шул кадәр кирәкле әйбер кебек тоелса да, чынлыкта исә аның белән бергә
Bütün hukukları da kişiler kişinin mesela onun balaları indi devlet учрежденияларында işli olmay, ondan sonra devlet oku yurtlarına kirip okuy olmay, teknikumlarda, institutlarda mine şu ayberler imamlarımızın aytırga kerek hukukların bitmek şekli. 1929 yılda bizning Sovet devletinde kolxozlaşu için esirlik başlana. Bunun için en birinci Sovet vlasti organları bilgilep koya kimler kolxozda kalırga tiyiş, kimlerini avullarından kuvup jiberige, kimlerini indi yurt yerlerini tortup alırga, bular barısı da oldan işlerine kisekkine kilip şapkan tugul. Tuyiş avuluna gitsek, bizning bunda imam bulup turgan Muhammed Fazlı, Muhammed Galiyev imamlıktan şulay yok çıkarılıp bir kup mertebeler onun devlet organlarına müracaat etkeni var. Mine kiri hukukların koytarıgız deyip tek şulay olsa da 1940 yıllarga kadar birgine imamның da din ahirinin degen hukukları geri koytarılmıyor. Bu ali onlarına tugul, onların balalarına, onların hatınlarına da kavlı. Onlar da şulay yok. İriksizden mine şuşu etileri için, özlerinin tuğanları için cefa şegerge tiyiş bulalar. Muhammed Fazlı, Muhammed Galiyev özünün yurt yeri tortup olungandan soň gailesi bilen zemlyanka kazıp meşhur yer ostunda yaşarga mecbur bola hem 1939 yılda vafat bola. Muhammed Fazlı'nın annesi Mulla Ahmet 1930 yıllarda kolga alınıp Sibirge sürgünge jiberile hem şunda ölüp kala geri kaytarga nasip bolmay. Peygamberinin yolun devam edip көп tırışlık koydu mullalar. Мәчетләрнең эшен җайга салган имамнар да әҗерен алырлар. Яшь буынны уйлап, җаваплылык тоеп, кылсак иде ихлас диганы. Зур хәрефләр белән уеп куйык. Иң яхшы эш дәвамлы булганы. Selamun aleyküm hürmetli hazretler, selamun aleyküm hürmetli Müslüman kardeşler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem özünün hayır izgi bir hadisinde ayta her bir işine devamlı buluğu hayırlı diye. Biz bugünkü günde dinimizin sağında turgan imamlar şu bizge kadar kilingen imamların işlerini devam etişiler. Hem bizim üstümüzge bir zor yükler salıngan. Bugünkü günde mahallelerimizin dokument işleri bizim kolda. Gündelik bir vakit gıybetlerini alıp barağa gerek. Bugünkü dünya bizim tangısız, malumatlı şeksiz ağılıp durgan şağında dürüst yönelişini alıp barağa bükterin gerekli. Yaşlar bilen işlerge gerek. Onlara özlerinin anlayan tillerinde gıybetimizni, dinimizni anlatabilirge. Ülkenlerge şulay özlerinin kararları boyunca özleri anlayan derecede dini kitaplarını anlatırga hem bağlar bilen. Bağlarga dağın şulay öz tillerinde şu ilimni anlatırga gerek. Şu sebeple bizge bir köp öz üstümüzde işlerge tiren ilimni bulurga, zaman bilen birge baraga, şulu vakitte dünyaga aldanmasqadan gerek. Soňky wagtda nesillerine awul tarihlaryny öýrenip, şejereler tüzük işleri bir kızı tem aldı. Tarih bilen tanış bulup, her bir imam için bir tekirekli nerse bulup kala. Allah'ın zor sınavları her halde özümüzni halk arasında tutabilirge, dürüst yöneliş görsetirge, yoğalıp kalmasqa öýrete. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله
Biz киләчәк буын балалары, ул вакытлар бик тиз җитәчәк. Дөньяда динне алып барулары барысы да безгә калачак. Өйрәттегез безне, без өйрәнербез. Әдәп, әхлак безгә нык кирәк. Өйрәттегез дуга, без сорарбыз. Бархалыкка тәүфик, һидаят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربنا الله رحمة سنة مقتولر Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ihlas көңіл-күрләребездән чыккан салават шәрифәләр булсын. Инде Раббыбыз Аллаһ субханаһу ва тааля шушы җыелуларыбыздан хәерле җыелулардан кылсын. Инде хөрмәтле Җәлил хәзрәт, хөрмәтле Илһам хәзрәт, Зиннур хәзрәт, хөрмәтле хәзрәтләребез, абыстайларыбыз, инде килгән кунаклар, Раббыбыз Аллаһның сәламе, рәхмәте һәм бәрәкәте булсын һәр барчаларыбызга. Шушы җыелышуларыбыз хәерле җыелышулардан булсын дип иншаллаһ хәзер Аллаһ сүзләре Коръән-и Кәрим аятларын укырбыз. İnşallah dua kılıp devam ederbіз. Şuna da Kur'an okur için sözünü bir resim kile bizge indi Kurşı rayondan bolsa da lakin özümüzge bik yakın bulgan Ahmet Hazretke inşallah. Onun öyle işkenegine sağlığı da tuda şu şekillerde tebrikli bir şola bit. Allah'ın rahmeti olsun. Anan indi özümüzden baş kazıyımız Celil Hazret inşallah dua kılıp devam ederbіз. Ahmet Hazret bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ya Rabbim eski Şaban aylarında, eski Ramazan aylarında Peygamber Efendimiz'in risalına rahmetli Muhammed Meyitlerimizle var şafata kimçiliklerimizle hukuk olup özünün fazla rahmetin bilen bizlerden kolaydı olsam idi. Andar olan edir sağlıklarına veren bir rahmet için cibermiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e ruh şeriflerine eriştirip kıyamet gününde şefaatlerin parçalarımızla da nasip eylesin idi. Rabzadan Müdeyesselam'dan arızqa var azaqlıqlarını iştirlarını şuat qılsan idi. Rabzadan Müdeyesselam'dan alıp 10 günge kadar hiricine girip gitken barlıq mümin Müslüman kardeşlerimizden barlıq enbiyeler, evliyelerinin ruhlarına da gaydirliklarını şuat qılsan idi. Şuşunda gelip kulların götürüp emin hepsinden devam edip yurttaşlardan daha kötü yurttaşı vafatlanan barlıq doğanlarının Ədi əlilərinin, əbi babalarının, yerək yemiş balalarının, nikahda olduqda dünyadan ikən xəbər çəkiblərinin, doğadan taşlamağızda vəsiyyət etkən dostlarının, tanışlarının, yaxınlarının, görüşlərinin, işte bizlər xalqı olanlarının, barçalarının, darıqlarına, davay görüşlərinin şuat qılsam idi. Allah'ını bizlərdən rica qılsam idi. Ya Rabbim bir bizimlə rica olmağına əməkən xalq. Əhməd İcə Qur'an Qur'aniyyətləri şu şəsirləgən rizqlarının bizə göstərkən xidmətlərinin savabın şu İslam dini için tırışıb, bizlərinin güçlərini qoyğan
үзләренең кирәк вакытта гомерләрен дә жәлләмәгән, бүгенге көнгә безгә ислам динен китереп җиткергән әби бабаларыбыз, имамнарыбыз, мәзиннәребез, абыстайларыбыз, галимәләребез барчаларының да рухларына дуа итеп, рухларын шат кылсаң иде, каберләрен иман нурлары белән, ислам нурлары, Коръән нурлары нурландырсаң иде, дөньяда ялгышып, саташып, мәндәшеп калган гөнаһларын ярлыкасаң иде, кылган изгелекләрен арттырсаң иде. Я Раббым, бүген без шушы вазифаларны апарып, шушы дин эшләрен апаручыларга да шулар үрнәгендә алар бездән риза булырлык итеп, дуа кылып ятырлык итеп эшләребезне Аллаһ риза булырлык итеп апаруларыбызны насыйп кылсаң иде. Авылда калучы яшьләрнең саннарын арттырсаң иде, туучы балаларның саннарын арттырсаң иде, мәчеткә йөрүчеләребезнең сафларыбызны ишәйтсәң иде. Я Раббым, шу килгән яңа язларны, киләчәк яңа җәйләрне, киләчәк яңа көзләрне хәерле язлардан, хәерле җәйләрдән, хәерле көзләрдән кылып, без бәндәләреңнең белеп һәм белмәй кылган гөнаһларын гафу кылып, афәтләрдән, хавык-хәтәрләрдән, бәла-казадан имин кылсаң иде. Үзеңнең киң рәхмәтең белән матур язларны, михрибан шәфкатьле җәйләреңне биреп, шифалы яңгырларыңны биреп, көз көне мол нигъмәтләреңне күреп сөенергә насыйп кылсаң иде. Узган ел биргән нигъмәтләреңне дә үзебезгә насыйп нигъмәтләрдән кылып, илкин тынычлыгында, гаилә тынычлыгында, шатлык, сөенеч, куаныч белән үзебезгә куллануларны насыйп кылсаң иде. Шушы илләр арасында бара торган низакларның да ахырларын хәерле кылып, үз вакытында тамамланып, җегетләребезгә сау-сәламәт ватаннарына әйләнеп кайтуларны насыйп кылсаң иде. Калган гомерләребезне башыбызда хәерле гомерләрдән кылып, телләребезгә, күңелләребезгә сабырлыклар биреп, үзеңә риза булырлык итеп үтүләребезне насыйп кылсаң иде. Рамазан айларында матурган әйтеп, каршылап күркәм сабырлыклар, хәерле сәламәтлекләр биреп, үзеңә риза булырлык итеп үткәреп җибәрүләребезне насыйп кылсаң иде. Актык сулышларыбызда ла иляха илляллах Мөхәммәд садыйк хузурына барып, шушы табынакларында матур итеп отырган шикелле үзеңнең җәззәтеңдә дә шарашуларыбызны насыйп кылсаң иде. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан. Аллаһ Тәала кабул итсен, рәхмәт. Аллаһ разы булсын. Инде хөрмәтле кунаклар, хәзер сүзебезне иншаллах үзебезнең зур кунагыбыз Җәлил хәзрәткә бирәбез иншаллах. Җәлил хәзрәт, рәхмәт итегез. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Azizin kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir şart müneşraşuğa, misafirle cennetin müneşraşuğa bizi nasip kılsaydı. Bir zor müneşrin kuvvetten, ihlastan bir zor rahmet etlesin bile şu şaşaranı uyuşturucularına bir matur, bir mağnalı, bir gerekli, iskitkiş iş, bir tuyun başka var kaşlığayım. Ülke Hazret'e bağışlanan bir şarada olup bir sıklanıp kaytkan iyiyim. Bugün kızganışka karşı vayvet kişiler bundan 15 yıl, 20 yıllık dinle Arabistan'dan ap kayttık da birlik deyip uylaylar. Bir nerse bulmadan şekilde. Ama İslam dinin Atabız Adam Aleyhisselam'a emanet etip Allah Teala vergen İslam dinin bizim babalarımız bundan 1100 yıllık şehri Bulgar'da biz şu emanet boyunca yaşayız diye ilan etkenler. Ziyaretin Hazret'te otura şecerelerle şağırlangan. Ezrekmin de şağırlandım. Ne karasam 100 yılga ortaşa 4 buğun kalışımdan. Hemen 100 yıl iken demek 44 buğun kuldan kulğa tavşırıp bu dinle bizgen işlegen. Şuna bina 44 buğun göz adına gider güzel. Nindigine zamanlar bulmagan, nindigine uğurluklar bulmagan, nindigine kıyınlıklar bulmagan. Sizin Ukvada bakayaklar Can Hazret isminde. Olayda Can Hazret isminde bilgiler mescidde. Hanım merseler kurganların antasıyla para kursettiler. Bizim Mutluullah Hazretler burada oylası bilen olup çıkarganlar birevge de ilerine kirtirge ruhsat bulmagan, abzarda durganlar. Abzarda iş yok bey. 6 bala var. Abıstay Kurşu Mariya avulda bir kümge kirtirge ruhsat bulmagan. O
6 kilometrli Mari yoluna varıp, oşar hazırlap, kiyende şilek bilakın sayın, aşağını kuşu 6 kilometrli olda, aşağı kilap, şuna kayta bazlarda şuna aşağılar, şunda durganlar. Miş yok bitti, uçakta yalap olmuyor. Yani şu hükmedir yıllardan sonra, Kutibullah Hazretleri ak bitkenler, hükmedir ütkeş geri kaytarganlar şu nice tapır oturgandır, indi o bilmeyim. Şundan sonra kaytıp bereliye, bizim rayonun zangalavası Kalibcan Sadikoviç, şahirde indi o dayağına şapanın ki yaşalmasın şala o bu işe gider. Bidalar daha kayta, ana bir vakti indi zimden kelatları var kendine Ravzar'dan sonra. Şundan zimden kepazıp bergeç, mişte var bittiğinde Hazret, indi Hazret Halim Umayrak bergeç. Teki tıratırgan zirimde zarlanatırgan tügülüye, cevaplarına etken. Ne terazesiz, işiksiz jirge barası var, menandan ersek etemikken gibi etti diye asık haber var. Her şunda da bana biz bugün ezgine bir ağırlık sıksa da zorlanırga yaratarız. Yani biz maktaman sevgi zamanında da kolık bir diyen tülidir yer. Uyuşmalar 4 diyen tülidir yavuşmasam. Mesutlar 25 diyen tülidir yer. Biz alına gidelim. Vadakıt ne 12-13% diyeteki vakitte en zorusu 12% diyeyim. 13, ondan gide imamlar 60% tülidir vadakıt. Üstüme vakşala deyittirak beydemizde taksim vakşala kullanır. 60'tun vadakıt ne? Ne var bir şu vakitte da bir toşlamadılar. Kimlerdir bu vazifeni vardı? Bugün indi biz şu şehir kendikinin bu ülkenin niskalı bizge bugünkü yetkinlikке azrak şükür ettirgede sebep olsa neydi? Bugün biz kayı vakit nişikte şu mümkünlüknin kaderin bile bitirmeyiz. Kaderinden girip bitmeyen kutluysa miydi bizge bizimizin ülkenlerimizin bizge hakkı bulganlarına hürmet edeceğiz. Onlar bir narsa bilmeyenler, onlar bidaat çıktılanlar. Öğrendiğin hatta bir imamımız okup aytkaç gibi valla şekilde bir yazdı. Onda bir imamını söylerdi. Dirlep şapta diye kuyuzdegen, kiyde diye kutupta diye hıtba okuyduğuyla aytıp ne uyut. İnistitütünü ne bitirmegen, şu şekilde işler vargan ama rahmet edip saklanırga gerek. Hadir indi o bize partaydı, sakallara vardı, indi o kişini bilen miyim? Benim de stazım bir Uzbekistan'da okup bakkan bir zegetteki Şamma diye bir sınavda diye, bana da Şamma diye. Bizi şunda okup bitken. Bosqışlar menesin bittiğinde, bundan ikinci taşla kütərləsin. Sen ikinci taşla basıp durarsan ama birinci basqış olmasa bilip bulmuyor mu? Onlar bittiğinde şu bizge kimdir hükmedir kütərilgen iken bizden birinci basqış olgan. Şengiz Aytmatov'un bir eserinde var bir profesörler, akademikler, zor branşlar, tatsitler, birgeciler da oldu okup şunday dereceye erişkenlerinde. Ona bir cünnet diye kitap da okuyalmıyor bitti oldu. Birinci okutuşların bu bizden patkan edip şundan diye gülüp degende iskalalarında her olduğu cünnet okuyalmıyor. Nişik bizden okuttım iken. Ne şu okutuşu olmasa bunlar profesör derecesine Üterilmegen bulurlar. Benim üstazımın malayı Faruk Abdülhakaviş aklımda şehirde sadıkı bana ilk kişilere zirek bileyindi. Ana Meskev'de de almakçı olanlar indi. Abdülhakaviş bitinde imam bulup namazını okuyun, imam bulup şeker koşandır. Silileri Faruk Abdülhakaviş rahat yazgan iken Kazanın Meskev'de xat işitiler zirek okumaşa olayı kazanın
шықыртырақ айтып болмайма дейді. Абдухағап хат жазған дейді. Сен менің азан білен Мәскеуге барып жеттің енді. Басуда шыбырық шортатып берсең, сен де сол шыбырық шортатудан жалмаған болар ек деп айтқан дейді. Мына біз бүйтін нәрсеге де ерішкенбіз екен, біздің бірінші оқытушыларымыз бар, қаріп танытқан кішілеріміз бар. Мына şu dinni en ağır vakitlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Şunday zaman gelir, din tutukluk, ömür tutu şekilde bulur. Tutsam, pişirir, taşlasam, söner. Ne suyuniz şu kişilerge kimler şu vakitte dini taşlamasa deyip mine. Şular arkasında gelip ciddi bittiğim mine. Bugün de olar bitirmedi bitmine, sakladı neydi ağır zamanlarda. Bugün bütün kişiler giroy. Yani Bakır Hamzi Sama doktorunda inan yazmasına baş. Bugün barımızda geliyor, oyla yığız elektik koydu. Oyla yığız elektik. Yani 72 yılında baba yılgeç, 7. April devinde, teharat alıp paragana hakkı ziyaratlar var, Kur'an okudum. Rahmet etmenleri de kapsamı o yanamana kırgan vakit bitindi. Yani bugün şu ziyaratlar var, Kur'an okugan için, bizning sigirler gayib bitmese bir kimde gayib bitmiyor. Bugün biz neyken Özbekistan'da Kur'an'a bugün azan iterge yarar. Yani bugün meşit içinde gene gidiyorlar. Kur'an'a bir öptü yolgan. Yaşlarga meşitke varga yaramıyor. 40 yaşıt olmayan kişi gelme. Ne var? Yaş kişi meşitke varamıyor cemaat namazı. Bizde bugün Allah'a şükür zor yetkinlikler var, mümkünlikler var. Şunun da kadrini bilik. Hem indi bir zor rahmet bunu yıştırışlarga tağın bir kat şu evvelki hazretlerimizni şu ettirip, matur ettirip, iske alıp zorlagan işi. Peygamber sallallahu aytdı. Birev de o'zi qolganini ko'rmishi dunyodan o'tmas deydi. Shunga mana biz ularni zo'rlaymiz ekan, mana shu o'zimizning de matur qortliqda matur bo'lib, kishi ko'zini yamsiz ko'rinmishi, ham endi mana bizning imamlarimizning tag'in bir o'zinchaligi, ular bizning milliy urf-odatni saqlarga bek zo'r e'tibor berganlar. Mana qadimchilar va jadidchilar aytadilar, o'quv masalasida ularning qarshilik bo'lmagan. Zeynullah ishon bitindi. Bu ishon amma jadid usuli bilan o'qitgan. Amma ular kiyim masalasida, o'zimizni tutish masalasida, o'zimizning qiyofat masalasida biz ayrilib turgan deyishdigan. O'zimizning milliy o'zinchalikni saqlamasak, bizdagi zo'r xalq orasına kirib ishlaymiz. Yo'g'alamiz deganlar. Mana ilik Qozon uramında bo'lmasin, Moskvada bo'lmasin, Tatar qarshig'in alla qo'yan ko'rib isanlashadi. Tatar qartini boshida töbetday, naturg'ina soqol, alla qo'yan birov mana bu Tatar qarti keldi. Bugun anda Tatar qarshig'i kelami, Raifa monastiridan chiqqan monashka kelami? Ular bir qiyofatlar. Şuvaş qarta kelami, bittaga cherkovdan chiqqan ko'pmi? Endi o'rnashma avtobusan Fatih Hazratlari degan Ulyanovskida. Men Ulyanovskida shu so'zlarni aytganda, ko'p so'zini Alisher Hazratning rizo bo'lmasanda deb bu so'zina qarshi kelib bo'lmaydi. Men masjidga borgancha ma'adi "Здравствуй, батюшка" deb albatta kishi salom berdi. Mana qaysi qavmga yashasan shu qavm bilan borilirsin deb, mana bütün narsada kiyimda da hatta manalik toshqamalni da bit durtga buklamilar, tashlab turarlar. Chunki durtga buklasan kirish chiqar. Mana xotin qizlarimiz javobni jayib deydilar. Yana qo'yanalar, mana bu bizning xalq deb tursin uchun. Biz seveydiler. Yana qo'yan ko'rinib, ayrilib, bir-biriga o'xshashgan rizqda ayirma yo'q, kiyimda ayirma yo'q. Mana shuna millat verip yo'qqa chiqib bana o'zingiz bir-birimizga aralashishimiz kerak. Ziragagina 600 mingdan ortiq Tatar kelmagan edi. Bugun aytadilar, millat yo'q deydilar. Mana bizning hazratlarimiz o milliy masalalarda yasab qolganlar. Bizda millat bitsa, til bitsa, kishi qaysi millatga aylanadi? Arabistonda arabga aylanadi, Turkiyada turkka aylanadi. Ondan zo'r qo'rqinish yo'q. Amma bizda kimga aylanadi?
Aның теге 90% біздің кіші болмайын. Ашыланмамыз. Мифтахетtin Akmolla айтты бит теге иң әүвәл кирәк нәрсә иман дигән, ахират эшләренә инан дигән, Аллаһ кичерер дию белән эш бетмәде, иман шартын өйрәнмәсә иман дигән. Иман шарты дигән китап бар юка гына. Анда бөтен намаз ниятләре, бөтен диннең иң кирәкле әйберләре. Димәк, менә иманга әйләнәсез дигән, милләтегез югала дигән. Менә дигәндә дә бик матур бәяннәрне Hidayet deyip bana falan. Şol Miftahettin Akmolla'nın 4-nji kimmet näse edep digen, edep ol hidayetke sebep digen, küfürlük edep de turmaganday, edepsizde iman turu gajab digen. Mine edep ahlak meselesine de, kiyim meselesine de bizning öwelgi hazretlerimiz ihtibar etkenler. Alga tabada bu da bizning ihtibar üzerigimizde bolsaydı, bu meselede yine Münir Hazretleri bik matur şapara, Hazret bik zor rahmet sizge. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dağda kubrak söylesem, beni it maşinasından çağırıp getirdi başısılar bile başlarım. Allah rahmet eylesin. Avşarga miras tabi biraz. Niyeten maşavlar bulmasıydı diyenim, telinken alıp koydu sıra sağdan. Selamünaleyküm, hürmetli hazretler, hürmetli alkışlaylar. İmamlar turunda malumatlarını biz 1830 yıllardan alıp varılgan metrika kağıtlarından, metrika kitaplarına olağımız. Ruhsa kızık imamlar köpçülük şirapta nesilden kilgenler. Ama büyük mahallesinde iskerme bunlara ayırıp şirap özeldiler. 1860 yıllar başına kadar yakın şekil digende 30-40 yıl belki ortağıraktır mahallenin Nimatullah Tuğanaklığı yeterli. Onun için başka nesilden bulan Muhammed Ali Hayır Nasıl'ı devam etti. Ektebil Üvalisiye'sinin aslında elif yine Eydükkan Şemek 30-35 yıllarına kadar bu nesil alıp varan. Ne yarı kadar deyip bitti bu bir avul kaderde dinleyen ketorunda. Şundan da bile sonlu Hazretimiz Muhammed Vazihi Hazret Zimler'e kazdık. Şufu Tüyeşi adında yeterge mecbur bular. Bizim avulda Tüyeşi İskisineler avulunda avul halkı bir Hazret'e Tüyeşi Hazret'ine erizlik alıp bara diyebildi. Yerde bitkenler avuzu bizden avul meşrisinde İskisineler'e cemaatine turgan bulan. İmamlar başka avul imamlar önemli yaşayanlar tuğanlar, tuğanlar mesela 1893 yılda Muhammed Ali Hayır Nasıl'ı üzerine kızı Hırşit Banu'nun oğlu Sevdik avulunu Ahmet Kerim yılda Muhammedciğer oğluna bir geldi. Nasıl yazmadan kurulgan şey siz anlatıcılıklardan kurulsuzluğunda madde kire yakın hukuşluk muğlaları imamlara yığılan. Madde biz kuruluyuz Muhammed Fazli Milla Muhammed Ali olur. Odnaşa ol veli vekil bulup duran. Okka avuluna ukazay imamı Milla Şerefettin Milla Şakir olur. Oluya Anları Ulu Serdik avuluna ukazay Milla Abdurrahman Milla Bahtiyar olur. Odnaşa Temlerlikli nikahını Orbar avulunun İmam Damilla İş Muhammed Min Muhammed olur. Nikah hutbesi okuğanıma kolum koydum diye yazılan. Ne kadar imamlar bizden şu mecliste katlaşanlar. O imamlar hakkında turunda da, onların arasından mezhebet turunda da kursiyete turgan yazmayındı. Şimdi imamların yazılarına geldi. Mesela siz suresi Nimatullah Tuğanlar onun yazığı benim kolda da şu yazmayındı. Onlar üst kolları bile yazanlar metrika kağıtların hem sonundan münetim. İkinci imam Muhammed Ali Hayır Nasıl'ın yazması Hazret'in yazması hem şimdi sonundan alıp bakan bizim Lamutuğu ikinci yıllarda yazması Muhammed Ali Hazret'in yazığı. Yani imamlar yazılı da kullanırız, onlar bütün işlerini Tuğan Ülger Vakfat Muhafizlerine Nikah kitaplarında yazılır.
Bir bugün indi şuşunday meclis bulgaç, toyuşta bizning şuшы Нигматулла туганашның яңа инде аның нәселен кемнәр икән бу көндә белмиләр дип әйтәсе килә. Шулай бит инде без аны эзләп тә сораштырып та карадык, әмма ләкин үзләреннән дә хәтта сораштырып карадык. Алар инде белмәделәр. Шуңа күрә иншаллах бүген бер сезгә инде бер зур шундый бер ачыш дип әйтик. Шулай бит дөреслектә безнең менә бу көндә туйышта ул нәселнең дәвамы бар, дәвамчылары бар. Hamide inşallah bir neçe mezgilden sizge аны тапшырабыз. Карагыз әле кемне кем икән. Hamide менә безнең шушы нәселнең дәвам итүчесе бүгенге көндә монда утыра. Инде менә аларга шәҗәрә ясады шушындый Нигматулла туганашның. Ул безнең менә Фахруддиновларга килеп тоташа. Elhamdülillah, men endi o'zidagin akrim masjidga tortilamishlar. Men qara ko'pmi unda bu abi boboylarda ya'ni endi duo qilsin barsin shunday bir ya'ni endi shuni endi istab o'tib inshaalloh tag'dan endi shu yo'nalishda naqarar ishlarga inshaalloh shu men inshaalloh shu Alloh hazrat o'yda bizning ilk uzoq yillar turgan 89 yoshga qadar yashagan u metrikasining 1830 yildan boshlana, ammo lekin yashina qarasak endi o'rtacha imomlar 26 yoshlarda imom bo'lib tura boshlasalar, u 60 yildan ortiq imom bo'lib turgan bo'lib chiqadi. Alhamdulillah. Shunga ko'ra endi mana zo'r kuchini qo'ygan, zo'r tirishchiligini qo'ygan. Endi inshaalloh anada mana davomchilari bo'lib, duochilari bo'lib, endi inshaalloh shu ishni davom etishlar bo'ladi deb umid qilamiz inshaalloh. İmanlara neçe yıllar oturdun sen nur bular. Seni kesip düşürgenler мәңгі yersin хur bular. Hazır Rafiz kardeşimiz başkanında Manara beydi müneceti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İmamlar, bu beytine etkenişi, münecet etkenişi, bunun tarihin tezine, küsürlerine etkiden. Bu beytinin tarihi Samara ülkesi Avali Ağlı'na varıp taşa. Bu Samara ülkesi Avali Ağlı'nda 3 meşit var. 62. yılda şu meşitin ülkesinin manarasını keseler. Hem meşit ülkeleri şu umaydan, şu ağaçını, şu Ağlı'nın ödediği Muratxan'da ve Zariga diyen debi. Şurada beyit yazar. Allah rahmet eylesin. Ey mahalara, ey urabım, barışı idi kıyılağa, nice yıllar zikirdeşir, eyken idin Allah'a. Ey manara sin oturdun, nice yıllar nur bulup, sine kisip düşürgenler, yersin idi hur bulup. Ey manara ismini bigrek matur uylanlar, eğer dilge kilgen bulsam, korkar idi düşmanlar. Ey manara uzegini kim kiskenni görmedin, bir Allah'tan emir bulup, niye dilge kilmedin? Meşit eytek süteler bit, kim sütkenin tanıdı,
Иске алу әти бабаларны безнең бурыч. Дуга кылып, әҗерләрен сорау зур юаныч. Җәннәткә кер, Раббым, әти бабаларны. Тырыштылар, диндә алар һәр заманны. Сүз Мөхәммәд Фазлый хәзрәтнең тоныгы Фәрит абый Фазлыевка бирелә. Дәүләтендә 1860 елны туйыштагы мулла булып, укатной мулла булып куелган. Менә мин ул бабайның зираттагы каберен белмибез, беребез дә күрсәтә алмады, туган апалары берсе дә белмим, урны җакта булсын. Но Мөхәммәд Гали Хайрнатовның туды ике баласы, Мөхәммәд Фазлый, минем дәвәтиңне, и Муллахмәтне малай ибәрләр Купайга, Мари Элга мулла булып, Торуказның мулла булды, эш балалары булды аларның. Әмма Мөхәммәд Фазлыйның 5 бала, иң олысы Сабияка, мөмкиндер беләдер инде монда булса булды. Анары Мимети, анары Әнәс абый, Максут абый, Әнәс абый, Марзияпа ул кичкенә булганда аягы яраланып, операция ясамыйча, мулла кызы дип операция ясамадылар. Шунда кешеләр булышып итеп, все равно исән калмады, 8 яшьтә үлде. Шуннан соң Мимети сүз үзенә бирде. Мин зур үскәч врач булам дип. Шуның өчен 37 елны киткән Казанга медицинский институтка урнашырга врач булып, укырга врачка. Мулла баласы дип аны алмадылар. 2 елны тапкан документларны көтүче малае дип киткән Ижевскийда 4 ел укыгач, сугыш вакытында 42 елны алдылар армияга. Сугышка алдылар, шунда военный врач булып, хирург булып хезмәт итте, хезмәтен сугыш вакытларында. Сугыштан соң кайтып, медицинский институтны бетерде инде Казанда. Бу вакытта инде каршы килмәделәр, бетерде. И менә эшләде главврач булып, Сосновкада эшләде, анары Сахалинда военный врач булып китте, тагын чакырдылар, качан японецлар белән, там кичкенә сугыш кебек әйбер башланганда. Менә икенче Мөхәммәд Гали Муллахмәт Купайга, шунда тоже указан буламыгыз. 3 баласы туды, 3 кыз, шуларның менә 2 кызлары калган яши, менә без күрешеп итеп торабыз. Менә шундый хәлләр тагын булды инде нәрсәләрне. Күтәрмәләрне салмыйды. Менә бөтен сына дау калып киргәннәр. Жинактайгы шушы Мөхәммәд Фазлый хәзрәт безнең 1888 елда имам булып килгән иде. Менә аның әнкәше Муллахмәт, Муллахмәт Купайда, менә аның безнең Кукмарада туйышта никахларда булган безнең язмалары бар. Тәрҗемә иткәч, менә берничә елда ул монда булган, кунакка кайткан вакыты булган икән, топ кайткан вакыты булган икән. Ул монда булды. İnşallah biz şimdi күрсәтеп китик. Менә бер-ике генә сүз аңа да дуа булып барса, ягъни инде менә Купайда яшәгән Фагыйда апа безгә бер-ике генә 2 минутлык кына язма җибәргән иде. Шуны да кушып кына тыңлап алсак, аз генә иншалла яхшы булыр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мин сезгә укып китәм инде. Мөхәммәд Гали улы Муллахмәт, минем дәвәтием. Кукмарадан балалар укытырга җибәргәннәр дин буенча. Әнине шуда авылыннан Шипья районыннан балалар укытырга җибәргәннәр. Дин дәресләре укытырга безнең авыл зур түгелие. 40 өйдә генә. Хабиб Җамал әби дәвәти Кукмарадан килеп кичкенә авылга бер дә иелмәгән. Туйышта торган Фәтхия әби сөйләдер иде.
Дәвәти Күкмарадан килгәч, ат белән киткән чагында артка карап, Күкмара күмелгәнчә карап барам дип сөйлидер иде. Безнең авыл Купай исемле иде. Хәбибҗамал әби Купайныкы булган. Дәвәти белән бергә яши башлаганнар. Хәбибҗамал әбинең бер малае Мөхибулла исемле, кызы Разия исемле дөньяга килгән. Разия апай тиф белән үлгән. Малайы минем әтием булган. Дәвәтине мулла дип авылдан 7 чакрым ераклыктагы төрмәгә алып киткәннәр. Әни көн сайын Төрәп дигән авылга Дәвәтинең ашарына иткән. Дәвәти шәй белән бик яраткан бер бутылка шәйне алганнар, ризыгын алмаганнар. Дәвәтине Себергә урман кисәргә җибәргәннәр. Ул шунда үлгән. Әти, әни бик кайгырдылар. Әти дә 50 яшында үлде. Әти әнигә мулла балалары дип гел налык салып торганнар. Ашарга юк, киергә кием юк дип елыйдыр иде. Без әти үлгәндә 3 бала калдык. Олысы апай 15-тә, икенчесе 13-тә, ә мин 9 яшында идем. Әни Дәвәтине кызганып, көн сайын елыйдыр иде. Эш кие урман кисәргә хәл каян булган булсын ул дип. Кайчан ничек үлгән белмәдек инде. Урыны җмакта булсын. Bizning aytganimcha endi Muhammad Fazliy Hazrat 1888 yilda mana birinchi Manara Ulug' masjid bilan biz ana maketini da yasadık. Ana televizor qo'yinda turib edi. Shuni endi maketini da yasadık. Mana o maket masjid, ya'ni shu 1888 yildan imom bo'lib kirgan. Ham endi birdan bir imom shu masjidda bizning endi Muhammad Ali o'g'li Muhammad Fazliy Hazrat imom bo'lib ketgan. 1931 yilga qadar shu masjid bo'lib turgan. 1931 yilda 26 yanvarında o yapılan mektepke verilen mektep, başlangıç mektep bulup hizmet ete 1961 yıla kadar. 1961 yılda Tuyuş Avva Kukmaraga koşkandan sonra anı koşurup sağlar Keşimir Avı'na başlangıç mektep ettirip, hem 1962 yıldan 2007 yıla kadar o başlangıç mektep bulup hizmet ete. Ondan sonra şu optimizasyon bilen yapalar. 2013 yıla kadar bu binatura, 2013 yılda ana söylediler, bu günden orada indi bir tecrübe vermişler, bir dürüstlükte. Hem indi benim aytmasım kile, elhamdülillah bir zor niyetimiz var, Hem de tuğanları da var Muhammed Fazlı Hazretinin. Şuna göre indi büyük küp Avrupa kurgan Hazretler, siz ruhsat etseniz, biz indi şimdi bir takvimimiz var. Muhammed Fazlı'nın kabrine eski imlada yazıp, birinde yaxşı, isterikli, kıymetli olsun için şu kadar eski imlada yazıp bir taş kursak karşı gelmezsiniz mi? Evet tabi karşı gelmezsiniz mi? İnşallah yine biz şu yoluna şu hürmet gösterip şu bir xiyalımız var. Biz inşallah Yok, yazıları bak gördük biz anlaşılır. Binalar izlemeye gerek. Biz inşallah şu motor ettirip yatağına indi yasarga degen bir niyetimiz var. İnşallah. Biz söz birileri devam edir ve söz Samat Hazretinin oğlu bin Ahmet Babay'a girdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi. Cemaat benim etimimde sabahleyin Şabaş Ağı'nda tutanıydı. Nuhan'ın en iyisi manzara sağlamaklar. Ajan Toplası'la kontakları bekler, 23 yılda şuşunda manzarasına kışıp gider. Bizim elimizde ortabalar kapalı. Bu mesela mehnat erkürren kışıydı o. Ortabalar sokar babay, bir iş ondan sonra şeyini var idi. Ne şu dünyanın Türk yaşı yaramıyor ediyor 50 yılında. Pişkire balığa 6 yaşıyor. Ne şu etinin sonunda bir iki tonluk kitap yazılı var.
6 yıl soğuşta yiyip kaytağı. 39 yılını alalar. İyi 43'ünün ahırında kaytağı. Mine armiyaga gitgende deydi, ulan deydi. Takarıkta azan edip kaldılar deydi, biz babayı, bizim tuğandır. Mine şu 19. yılların turist içen kaydı. 29. yılda avul kızdıracak yana, 2 oram yana. 2 oram. Salam müvebbin duvar. Ortada meşit bula. Avul kartları iştürk babay maşinalaраға minip azan edip turalar. Bilesiniz, meşit alıp kalır için. Meşit yanmağın kalgan. Şolay bile şunu deyip, onun kışanması tügül. Bile şolay bulan avulda. Öyleyse, Әтенің тәсбихі келіп шықты енді, мен де тұрайын ол. Ну, жетмей бір 4-5 үштігі. Мен мұна санадым да тәсбихін тізіп қойдым енді әбеті. Мен там үкімдер қолындағына болмағанды, суға салдым да енді нишап қойдым. Жуарым әбеті. Парашютқа салдым. Жудым мәшіні қарайым, бірсі ярылып шыққан бет бір нәрсесі. Тіге жеміс үшінен жасалған. Мен мәйтемін сүйтіп жамағат тілесі бола білдім мен. Жамағат саным 30 шәр әр бірсі білесіміз 99. Нешік шулай болған, нешік артық болған. Мен артығы, мұны кішейтіп шықшам басла. Артығы келіп шыққан jarылы. Мені шынды қандар. Әтей, аннасың, мұнда 91 жыллардан жиратшын әмәшін салдар бір қады қызмет көрілі қойдың. Мен де ертеді иманы машина біле. Кәмәне жер қалмаған, сол ақшасы бар менде бұл уақытта ауыр уақытта 91 жылдар. 90 жылдар. Бұл туыш ауылы біле біздің ауыл бәйжанған деп етсек те бұлай. Армияға кеткенде, повестіға кете, жерде шаған бұлай, шита болды. Қойыптын деп айтсам, туыштан дейін, үйді сүткенлерге кеткенлер. 20 яшық балай, тоже. Шошы 20 яшық балай, үй салып, соғышқа кетеді. Бәлкі шыршан мақсат, мына шолай. Кеше әтіне жерлеген күн болды. Бұланы орқына дағын сақтайырар. Мен шықтыру келе берді. Мен де матыр бәйлі, мен де жүр. Мұны шақырған қонақлар, келген қонақларға бір жүр рахмет. Шақырғандарға кімдер күштерін қойған. Бұл бик зор іш бұл, бабайларын сыйлады. Onlardan bir sürü yerler, uzak bulsa, bunda gayet bekleyen getiriyor kendini. Şu şey, mesela şu ziraat işlerine şekeri. Gayet bu bitirdik, akşam yıla anda birer kırıp bilgen kağızı. Kağızı birer kırıp, bol birer beylep, akşam birer kısa. Şunu, namaz bu bitirgeç, ilemi aşağı alıp şu akşam taraf koyanlar kağızı. Elden Allah'ın kolay boyup varamırak şekilde kurmayı durayım. Ben şu. Yarar cemaat. Kutsuz size rahmet barınızda. Barınızda bir rahmet. Olmayın. Ham şunda kim okuy biladigeç, indi Samat Hazret Rovatay'ın min okuy bilen deyip, şundan sonra indi bizning babalarga yarar sen indi bizning şuşu to'yishda molla bo'lsindan bo'lsin deyip, ana şuşu vazifani boshqa bileler. Hammadan 991 yıldan alıp 2002 yılga, ana şuşu indi 11 yıl davomida Samat Hazret indi bizning şuşu vazifani boshqaradi. Alhamdulillah, Allohga rahmat. Rahmat, söz birde devam edip, söz Tuyiş avından Məqsud Babay İsa'ya verildi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulih Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm diyor kardeşlerim. Bugün bizim Kurban Ramazan ayının ahirine bir şeye yakın kaldı ve yeterli yaptığında şu hayırlı amellerle başlanıp gitken günümüz Allah Teala tarafından olsun mübarek olsun başımızda hayırlı ömürler nasip kılıp hayırlı rızıklar nasip kılıp bergen edeplerinin
hayırlı bereketlerin nasip etsin. Sobayla birlikte yaşayan nasip etsin. Bizde bir Tuyuş Ağoğlu'nun şeceresi bu inşaatı diren tarih işlerine gitken nesillerinin birisinin bir ehli olan, şunun için nihayede söz vergen şimdiki rahmet. Benim bile şu Samat abi vakitlarından, ondan aldı Zarif abi vakitlarından, ondan sonra Yappan abi vakitları her bir imam bilen üzerinden başlayın kişilere kızımın inşallah bilen tanışayım. Ondan sonra yükseltişme şimdi üzerinden hizmet vazifaları inşallah ziyaret Arasha hizmetin başkanlığı şaptığına yanlarında iyi böyle şu haticelerinde sizin böyle direktine kurtlaşıp sizge bir yani şimdi kişilerden şu bizde yaparaziden başlıyor alemin yaparazın yolundan uyuş kresli yaparazın öyle bir bizden nişegiye Cuma namazlarına yıl Cuma'yı bulmadılar yani okuyavanı da bulmadan Naşit'te denelerinde başlangıç yaptık, Tuyuş'un naşitinde. Bizim şu ziyatta, ziyaret haberinde, gayet kurban gayet namazlarında yönetim olanlıklı şavaları, elbette şunu kırmalar, şunda ramazanlarla, şunda okuyduğu kurban gayet namazların. Benim Allah'ın öyle kişileri, ben yine başka tübete girdim, siz takiyelerini kesip şunu yürüyerek, Allah Teala kabullardan kısım deminde benim kıyabilmelerimde hayat ücretini yol hakkında çok istihbarı gelmediğinde yaparım bir Zavul Baradır'ın namazını Zarif abi Zavul Baradır'ı Anı Zarif abinin oğlu Necip abi bir zor hizmet bir İngilizimine o ziyaret içinde yerleştirdiği yaparım bir şimdi bir takriben nerede buldu bizi 4. klasını bitirgeç Grup erinerek mahallelerine kalkızlar işgal ettiler. Patikar'da. Bu işitmeyi kamet bıraksınlar sevgen, kamet bağın tartaga ayak taşıtmak işte oydu. Aslında işte bireleriydi. Kitapları bir soğan tartaga bunta koyuyorlar bitinde. Şunu yaparız yuvarlı bir vakitler. Vakitler şimdi bayağı maksat 20 yaşı malay bitinde. Dörtüge öteye, 3. klasına kışken yaparız denizler gittim. Yaparız şu vakitler, bu ikinci namazı bulmanlarıydı. Bir şu vakitler varken de aslında şizde salam koyuyor, namaz okuyor. Yaparız ettiğin, yaparız namazı koyanlar. Yaktım yaparız, nasıl yaparız bilen benim tabirlerden hatirem var. Biz işkemini vakitler, 3 yaşlar olanlarıydı, işkere göre bir iş olurlar. Biz Allah'a Teala yakın etti şu vakitine öyle bir fundamentasyon medeniyetinde. Taş kuyanda yaparız ki nigiz taşına Kur'an okup tekrar edip şu hayırlı haberin olup bizini sindirip gittiğini. Ondan sonra benim düştü bu düştü şimdi benim sakın bir mertebe durup girdi hayırlı bir haberliklerine Zarif abi bilen. Zakir ulu Zarif. Bizde İmam Bulut'tan da şolay. Ben koytan filandım, bana nikahını şuşu okudu Zarif abi. Onun nikahı doğanlı oldu, Allah'a şükür. Harada şu ulukla nikahından turabız. Şimdi cemaat değilse son günde, benim de yaşka şişirme gittik filan. Мәшит, менә без мәдрәсәне битергәндә Рәшат хәзрәтне башыны истә калган. Шәкертләр дисезди, бүген менә аласызды имамлыкка документлар диплом алды. Кемдер алды, шәһадәтнамә, кемдер диплом алды. Белегезди, сез иртәгәдән, сез инде моннан суды кайсы бирләр имам да булырсыз, кайсы бирләр мәшит картлар, мәшит әһелләре булырсыз. Şunu bir нәрсе unutmakla değil. Siz de üzerinizin bir türlü okumasını izleyip oğullarını, öyle imamlarını, onlardan bir türlü sen dürüst okumayısın, sen tegile, sen bulay, mene bulay okuyorlar, onlardan üretip girmek istedim değil. Onlardan her vakit dürüst değil. Bu Rəşat Hazretleri sizler, onlardan dürüst, nilikten dürüst? Mene bizim yaptığın eşitlerde namaz okularımızın, onların hizmeti bu, onların şeyiydi. Yani ben de unutmayayım.
ул безнең инде халык әйтә инде, үзенең тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк ди. Шулай да бу рүстәләр. Аннан соң Самат абыйның улы әйтеп китте Самат абый турында. Самат абыйга без бик дусыйк. Җомга көннәрендә мин мәчеткә килеп, Самат абыйның чыкканын көтеп торып, аны мунчага кайтарам. Мунчаны бик яратады Самат абый. Бездә шул Коръан укып, мунчага кереп китәләр иде. Ondan sonra Vasıl abi bilen de biz bir zat yıllar yaşayarak bir vakti ziraat kaliderin medresede okumaşınlar bu vakit indi. Vasıl abi bilen bana bir zor yardım etti uzunun selametlik bu inşa. Bir vakitin mümkünde uzunun bilim bu inşa özellik tüzüşü. Ayak bitti. İki ayakta koltuk ayakta asılını turan şulay Vasıl abi çıkıp gelen meşikke. Min Vasıl abi'ni gördüm de indi, sanlaştım, Vasıl abi tenşat duyarsın. Bulun, öte Vasıl abi meşhur olarak oldu. Şimdi maksud olan bir meşikke namazda ayağını öğretlenirdi. Niyeten Vasıl abi min şu halinde, min bir yerde Bismillah'ın başka bu taşsız bilmeyin de üretirmizdi. Şundan sonra gidip meşikke çıkarak onda ilerlettiler. Ondan sonra hadetler ilerledip, adet hadetlerin hizmeti bugün ondan sonra şu bizim bir ayında medreseye varıp geldim. Vasıl abi yani şundan sonra oya öğretmenlik bitti öyle şu namazda hayır başlar. Ben bunu gazeteye yazdım. Davat şekilde olaydı bu. Artrozdan dava namaz degan. Şundan sonra hayranlara hatlar da bildi. Nişeyinde o tertibin işi gelmedi. Bu şundan da bu namazda bir davat bulup yanmaralı üstürdü. Vasıl abi vaktinde biz ziratını yanmarttık, zürattık. Allah'a şükür. Ondan sonra Aylat Hazretini bilebildiğinde. Bilemizler için şimdi zor. Biz ondan sonra ziratta kabir taşlarının yanmarttık. Kabir taşlarının restorasyon işlerini Aylat Hazret onun hitakçilerinde men kıldım bir sene olayım. Bir ziratta oldum. Ondan sonra bizim umuman men bilgan imamlarning xotiralari shulayroq mana bizning Farid kimning unug'i bo'lar aytdim. Farid kimning unug'i bo'lsin? Abduha abining o'g'li yo'q. Abduha abi endi bizning mana Fazli Ahmadning unug'i edi. Mana onun atisi mana Jalil Hazret belki siz yardım edeceksiniz. Onun atisi Abdülhak. Harbi uğraş buldu iyi. Soğuşun bir boşundan ahırda hattık. Soğuşta bulup batırlıklar işini onunla soğuşta ve imindi soğuşta olan bir neşe ordini var. Onun bir neşe ordini, Büyük Vatan Soğuş ordini. Ondan sonra Kızıl Yıldız ordini. Bizde yaşa liderleri. Şunu hayır jirledik, bile jirlerini Farid de hatırlayın, gidergeyi hatırlayın. Şundan sonra bizim içinde bir kimde unutulmayan bir Nükton Nizabıt'ın bile uğraşacaklar. Mana endi bizning Vasıl Hazret Abdulxoy o'g'il bizning 2002-yildan 2017-yilga qadar Hazret bo'lib turdi. Alhamdulillah, endi bek ko'p ishlar bilan aytilib ketdi. Shular ziyorat masalalaridagi ishlanadi. Hamma Vasıl Hazretning aning bir har vaqt bir sho'g'al, ya'ni endi bir sho'g'al aytadigan bir so'zi bor edi. Bek rahmat bilan qo'yadir boradir, bilmayman endi. Bunga sho'g'al qo'yib ketdi. Ertagi namoz yetdi shu masjidga. Men o'zimizning ijaz bilan boradir, namoz o'qirga deb tursak, mana shu Hazret bir o'zi bu yoqda qarshiladi. Babaylar kashkamin keladi. Aning Bayroq Hazret duosi qabul bo'lgan degandan aytamaydi. Üzülməsin deyib geliyimiz deyir, əbi, men babayga ertə bilan qorong'ida intishga kelam deyib, mana shu aytib aqtarganlar, mana bunda qatiyat o'tirishi bo'ldi, qanday Bunda Marat Martaş'ın yurtasının muhtasibi, şu yaptığı qaziyi, bunda kelib yo'qlab, bu masjidga ertaga namozga kelgan. 30ga yaqin kishi edi. Mana Bayroq Hazret huzurida bo'lgan edi, rahmat buna. Shu
Çok ufaklık vasiyat oruç sırasında ben de şundan mescitte vardım. Erteki namazda 30'a yakın kişiydi. Ben de Mınaların ileri bilen üzmüşak bilgenler özümüzün o kişisi bulsun diyeceğim. Hazretine büyük zor rahmet edeceğim. Vergenimizin bakıyı. Hamid'in Vasıl Hazretinin babası da bizge nagır bolgan Muhammed Hadi Necmiddin oğlu. O mine Qaragaz emiş, o'sha aning bizning babası bo'lib endi o 1900 dokumentlarda kelgan 1922-1928 yillarda o mezun bo'lib turgan. Hamid ondan so'ng endi ko'p qisroqlar bo'lgan. O'sha bizning masjidni yopgandan so'ng Pinagar masjidine barib azonlar aytib yurgan. Mana shu endi naslning davomchisi bo'lib bizning mana Vasil Hazret degan turganiga endi Alloh taolaning rahmati bo'lsin. Ana endi shu qilgan duolarimiz erishib, qabrlari nur bo'lib, inshaalloh oxirgi o'rinlari ana endi inshaalloh jannatda bo'lsin. Ham mana birgina aytib so'ylab ketasim keladi. Mana bu duo qabul bo'lishi turunda. Alloh taolo nasib etdi 2018 yilda Hojiga bordi. Shu masjidni so'z bitirgan yil ham shu yilni barga nasib etdi Hojiga. Ham shunda butun o yilni 17-yilda bir ko'p boboylarimiz vafot bo'lib ketdi masjidga yurgan. Ham shu boboylarga duo qilingach, bukvalni 1-2 kun ichida javob. Ya'ni mana Makka shahrida bo'lgan tushligini sizga so'zlab ketaymi endi ne uchun. Ya'ni shunda tush ko'raman. Mana hozir qarasak, mana bu yoqqa Gagarin o'ramidan kelamiz, masjid qarshida olib turam. Men bu yoqqa qarab, ya'ni shu yangi masjiddan azon aytadilar. Hammada yo'l yam-yashil shirin. Bundan azon aytadilar. Ham eng oxirdan vafot bo'lgan bir boboyim bilan uchrashdik masjid teresida. Eski masjid teresida. Qarab turib shu masjidga ham men undan so'rayman. Buni diqqat. Siz butuningiz vafot bo'lgan kishilar. Bir turkum boboylar endi bunda masjidning tubida turib azon aytadilar. Bu onda. Ham endi o menga javob beradi. Aytdi deb aytadi. Biz deb aytib bugungi kunga qadar bir qati bikni avurib yotdik. Amma lekin deb aytib biz bugun tirildik. Ham endi meni bilan so'zim bitirib shu azondan masjidga oshira olgan. Bizning azon aytdiğinde ko'p yillar o endi masjidga oshiruvchi bobo edi. Mana shu tushda endi shunday bir motor bilan azon bilan, ya'ni shunday bir alhamdulillah bu endi duoning qabulligidan shon ko'ra, bizda duolarimizni qabul etishlar. Inshaalloh taala qabul etishi shon ko'ra buni endi qoldirmasak bizda Allohning duolaridan inshaalloh. Bizi devam edip Qari Sabiy Mustafa'ya söz topshirib ketamiz. Onun başlarında biz Allah'a muhtaç şöhret anlap gidiyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve bir kuvvetli şahitlerim, kendilerinde imanlar işgalı, o böyle bütünümüzde onların gavaşları gidiyoruz. Allah bu basar bizde bile hamdülillah şehittir Allah'ım. Bu kasarı basar da ola bile bütünümüzde isimlerimiz olup, Allah bu isimler bile yaşadıklarımız. Allah'a şükür, ve hazır yılışmalardayım ben. Tabii de onlar devamı bilen, devamı bağımızda böyle bitirimiz yıllarımız. Rahmet kendilerine hem bir şehre katıp gidebiliriz. Eğer benim dinde oldu, bulamut birliğinde, yani beni bu anda dinlekçilikleriyle bulamalaydım. Hem şu dinlekçilikler kişinin hem işi sonunda bulamutlar. Zormuş bir yerde tutmaydım. Tabii ki şu şehirde biz Allah'a muhtaç yer şehirde İman ve etma her insanlar soyla bir Allah hakkında İblis diye marbun hazır almaz. İman durumu sakınırlar. Din diğer oyunlarda da söylese de izden imanlar Kur'an bilen yaşayırlar. İhlas bulup amel kılanlar. Her ağılda bulan müzimanlı, şeriat sevgisi kuşulan, sünnetli bir bizden bir kübürler. Cinazada Kur'an okulan, urazasını kaldırma işte, ıssız eyle, vuranda, cemalarımızdan kütleyenler, İmam bilen bu şey bulganlar. Nasip etti Hazreti İlahımız, yollar aşağı kıl sivrilmeden, medrese ilişkileri aşağıtlarına, benim alın bir sen varsa ben, kuşken kırıp tıra Allah gider. İmamlardan tıraş hizmeti, Allah'ın huzur rahmeti olsun. Allah'a barkalı kırmeti. Tuğuş mahallesine subhanallah, 135 yıl ömür imağı, türlü işler geçirse de Allah'a şükür hayırlıları. Medresemiz işi, azan yamrayı, meşriklere sokmak sunmayı, namaz farzları tartla halı, elhamdülillah, Allah boş durmayın.
İmamlarına rahmet, imamlara yağlı ile halk ölen, Allah'lar fani dünyada dinsiz yaşam mümkün ölen. Alemde var etken olur Allah, biz Allah'a muhtaç her daim. La ilahe illallah diye olsun da unutturma Allah'ı. Brandagı üç meşit, şu birinci meşitimizge 131 Monaralı meşitke 135 yıl, Zirat içinde olan meşitimizge 30 yıl, hem indi beni yamat söyleyen meşitimizge 5 yıl, hem de bunlara 1 yıl. Böyle bir rock jubileyi var, Yaşlarımız atlap gitti yüzge, gımrımız kirdi kibirkizge. Gıybedetler kılıp işi bir işimizge, örnek bulup yirik ılıp işimizge. 80 yaştan olun, meşitke yürüyüşü babaylarımızdan rahmet hatları topşuruşun. İslam dini üstüşüne, üst ülüşünüzde kirtip, teşekkür bu. Hürmetli Nur İslam Ahmet Galiyoğlu. İslam dini üstüşüne, üst ülüşünüzde kirtip, gelecek buğun bağlarına, muhkem örnek ko'rsatuviniz için sizge Tuyish mahallesi Müslümanları isminden giren ihtiram hamılı rahmetimizni bildiremiz. Gelecekte de meşitimizin kurki bulup, Allah'ımızı dileybiz. Hem özümüzün yavaş okuruz. Teşekkürler, eyvallah. Ayı 90'dan altıp gitti, yani yaşı yüzge tabi amelek kimine 11 yıl, ayıttın maalesef 12 yıl mazan. Ertenge namazga Nuristан abi bizden geldi namaz ayıttı. 12 yıl ayıttın mı? 12 yıl boyu ertenge namazga bizim Nuristан abi azan ayıttı. Hamili boğum gündelegen o bizden meşitlerge de gidiyor, cumhurda da gidiyor, şu anda mesela Allah'ına rahmetli olsun. Kilesi rahmet adı, hürmetli Şakir Şerif ulu. Sizler şöyle özümüzü yavaş akırıp kalırız. İslam dini üstüşüne, üst ülüşünüzü kirtip, gelecek buğun bağlara kurgan örnek ko'rsatuviniz için rahmet hatı topşurarız. Hem şöyle bir şey akırıp kalırız, gelecek rahmet hatı topşurur için hürmetli Minnehan Zaki ulu. Bizden Şakir abi, bizden master sportu sır şartı boyunca, kofiyolar boyunca Tatarstan birinçiliğin jingen Abdülgöz elimine 80 yaşına kadar Leylis Dağı'na gönderdi. Meşitke de veriyor, hamdülillah Barcelona'da işler. Şöyle Galatasaray sayında Ömürler bilsin. Birbirinden imatlarına yaşarıya nasip olsun. Benim Minnehan abimiz bir de o dışından taran şu yanadan 5 vakit namazda bozgan vakitlarimizdan 15 yıllardan kelgach ham shu vaqtda mana meni qanday zo'r tilak bo'ldi, ya'ni ham vaqtda masjidga kelib namozni o'qib, ozonlarni aytib, hozirda alhamdulillah bizning yordamchi hozirdagilikda o'sha ozon o'zining motor tovushlari bilan o'sha yigitga sindira Alloh taolo endi tag'inda xayirli o'g'illar berib, tag'inda o'sha o'zingizning ko'rgan tovushlar bilan ozon masjidga chaqirgan nasib etsin inshaalloh. Allohdan rahmat olsun. Allah'tan rahmeti olsun. Buna hadirdagi yo'llik tirishar. Mesela bir şey siz doktor fotoğrafçısı var bir de okuma. Namazlar bir yere tirishar bizga o'rnak. Tabii. Allah'tan rahmeti olsun. Taala endi hayt muomalar ijro nasib olsun. Ahırda söz eytüşü İslam'da bula qazı. Nersegine işitsek de Allah'ın bolsun razı. Söz Tataristan'ın baş qazıyı Celil Hazret Hazretine verdi. İnşilladım bitinde. Masa ne program mıydı adam? Masa program boyunca. Dağın bir vazı pek zor rahmet. Нәрсе деп айттым. Міне Манара торында еске алғанда Ғалия ауылын еске алғанда шулай бетеді. Міне мен 90-шы жылы Уфаға имтихан беруге деп барғаш, Ғалия ауылынан Нұтқұлға Хазірет 3 шәкірт алып келген мәдресеге дейіп. 17-18-20 yaşlı жігіттер еді. Міне мен шул уақытта ең қызыққан әйберім шул шәкірттер болды. Біздің яқларда мен айттым мәдреседе
оқырға тілек білдіруші ешілер болыр екен. Мына соқланып, қызығып қарап тұрғаны, мына бүгін Аллаға шүкір мәжілдерімізде ортларға қарағанды ешілер көреді. Бұл да не нормальный. Нормальный болса үштен бір балалар, үштен бір ешілер, үштен бір ортлар керек еді. Әмі бүгін ешілер көпшілік мына уақытта мен қызығып қарап тұрдым. Мына Іліккі уақыттың хазіретлерінің қызметін айтамайды. Бізде мәсjid соларға үйретілігі уақытта ұқадан бит жазу аласы. Мен өзіме шахадаттанамад алдым мәсjidке. Қағаз алдым енді тіркелу қағазы бір барған келіш. Дейшілеріміз енді деймін, ұтқылға хазіретке айтам. Бізде де бір мәсjid 87 ел енді ішлейді. Бірсі 110 жылдан артық ішлейді. Бірсі сүткенлер ясынына манарасы кесілгені болып шығайды. Асын тұрғыздылар дейі, бізде ұшақ сүрмәдінін дейі. Мен айтасын дейі, қыш орманда ши ағаштан ұшақ тіргізуші шекілді екен дейі. Бізде бір нәрсе жоқ екен. Көңіліңді түшірме дейі, бір ярып кетсе анау ол дейі. Мен айтты, сіздің қызмет дейі, қыш орманда ши ағаштан ұшақ тіргізушіге ашаған екен дейі. Мен Аллаға шүкір. Нашылды бұл ағазыратының бір қабірін зират етіп, шул ғалия алдына барып қайтасын дейді. Мындай тарих сөйледі. Мен енді 5 яштайым дейі, мүдір хазірат келіп кірді дейі. Лұтфулла мәшітке ердей бәйтті дейі. Қазір мәшітке ерейім дейі, тағы бір икатадан тағы кірді дейі. Сен қалған намазарын оқисың мı? Yok. Sonağanın var mı? Көп мен намазын қалдым екен. Мен қаршық бір ауытырып санадық дейі 28.800 рекағат намаз қалған. 14 yaşta бәлек болсам деп айтып дей санадық дейі. Сонан Лұтфулла қоза қыла баша деп айтты дейі. Қабат санады деп айтты дейі. Бек көп екен дегеш. Қаршық қыда санаған еді дейі бір үтіріне алғыш айырламыз дейі. 288 мың екен. 90 yılda söyleşkeniydi, belki sifirin kutlasam kabul edersiz indi. Hatta bir atladan kirdi de, qaza qıl deyip aytadi. Bir atladan kirdi de, qaza qılasın mı deyip aytadi. 288 min bit deyip aytadi. Mine kıyamet günü jiter, şunda Allah huzuruna varırsın, bu namazda okuy başlagan idi. Bu qazada qıla başlagan idi. Bular qaza qılıp bitiredir yeden, o sin bir yan ömür jite bitmedi deyip aytib. Ferişteler onun için şefaat kılırlar gibi etti. Mine para kızlar, mine şu zamanda bittişi gitti bildirgen. Onları mine Raviye Şeydüllina diyen yarışçının Kort Şomurt Hadiresi diyen kitabı var, 2 tomluk. Mine anda 7'si kırıydı, dayıgı da Urban İskan Hazretlerinin işi gittip zihlenkilerge qaytqaş Qur'an okuğanlar, namaz okuğanlar yazgan, onu жылап еш оқып болмайды. Мен районның bütün hazretlerine başlap qaytып uğraştım, 2 tomunda. Onları bütün okutuşlarga uğraştım. Mine biz bugün Ramazanda көп bilir tırışamız, bütün vaqt taba almıyoruz. Ya nerse kaldılar. Mine qara olar, ana mında da gittiler orman kesitken, şunda ölgen deyip. Anda ol şu qaytı maqdur etirip bereyin de anı nerseler kurmaganlar. Mine şuna göre aytdı, tağın bir qat mine bek zor rahmet şuşunu uyuşturğanға Allah'a şükür. Mine bugün 6 ayın dünyaya kirgen mında bir meşitde yok yemindan 40 yıl edin. Bir meşitde yok. Elbette mında sizin Keşibir'de Esen başta yanlışmasam Urazay'da manara var ya. Bütün cilde manara da yok. Biz manara kararga Keşimir'de kildik meşit düzügen. Razmir'in aldı. Mine bugün bundan 2 günlük arşada 337 meşitin açtık şu şaltırayı. 337 göz altına getiririz. Partiya kararı da çıkmadı, hükümet kararı da çıkmadı. Bir cidden olsa da verilmedi. Ama Qur'anda bağdası var ya, bitti yok kaşıqtı degen yerden hatta dinsizler kolu bile mescidler ayakka bastırımın. Şundan sonra imanға gelmeseniz sizin üstten zalim görelerini irikleyip koyarım. Şuna göre biz Allah Teala'nın vaqdasını gördük. Ondan 40 yıl edik.
Marada 70'ten artık meşit bula deysen de Yerşova'daki yüge jiberiyen bulurlar. Sıkından iken bu. Min Baltaş rayonunda Abdullah Hazret 95 yılında mahalleler Türker'e deyip dokument sıradı. Bizde kırık meşit bulaşak deyip kırık mahalle Türker jibergeniyim. Minden kötüler değil diyeyim. Bugün Baltaş rayonunda 44 meşit. Meşitsiz ağıl yok. Tüzürge 10 yıl mı indi meşit tüzüsü yok bizim. Bir yılını şaltıratkanlar bir meşit tüzür hikmetten bizge gerek. Çünkü bütün ağılda var deyip Allah'a şükürden şu günlerini gördük. Şunun kaderim bile gezerek. Ama bizden bugün meşitte yürüyoruz. Bana erlik derecede düğül. 30 yıl indi dinge erik bulup da yani bizim ileride siyasi meşitlerge. Orucukta yürüyenemez. Orucuktayken nimet karavatlar düğül eskine tırışık. Fakat şu tırışlık indi. Elbette ki kişinin geliyor kelime o bizden durmuyor. Allah Teala'dan İmam Al-Garabi diyen bir vali bulgan hadis var be. Ahir zaman diyen haberini işitseniz, Peygamber Aleyhisselam'ın işittiğiniz, oğlunuzda bir işinti var iken, şunu oturtup kalsanız, oturtup kalınız diye. Minanı göre eder, eminim şu askın asamına, kabide oturtkanlar sen, pişirgenler mi, yoksa oturtkanlar mı? Ahir zaman diyen haber gelirken oturtup kal diye. Ama İbn Garabi diyen vali bana ikinci mağnası Allah'ın. Ez gene kümülünde dinge mehabet var kişini görəsiz iken, şuna İslam diyen rıhını salıp balık atarışırız diyen. Nin diyen zaman olsa da bir umay şart çıkkaş, onlar bir ağaçtan mügarreden rıhlık bilgen şekilde biz bugün İslam'ın hazretlerimiz kaldırgan rıhlıkın neticeleri bugün. Bugün indi bizim mümkünlükler de zorrab, Hazret bizler şükrana yüzünden fatırak tırşırga gerek ama bu mahalle yüzünün diki Peygamber Aleyhisselam her kişi huzuruna koyuyoruz diyen bir. Bunda imam da huzurunda, mahalle de huzurunda, bunda şimdi aratır şahir babaylar var iken, minan meydan olarak kadar işletmek batış değil yani, bunlar yanında işlemişi para. Belki şeker. Bunlar bütünüsü şiirsiyle geçtikler bir şiirler bitireyim mi? Bir şiirler nasıl bilir miydik yani şimdi? Bütün hazır menajatlar güveyteler bitince gelmeyip dağıttan Akmollah'ın en evvel kirak nerede diyen şiirler var, benim yapıp bitir şiirler görmüyorum. En evvel kirak nerede yamamus değil, nerede deyip şiiri başlar. Sevit kitaplarında en evvel kirak nerede iman diyen liti yok yani. Apabila demekten sizge de Rahmelik Efendi Aybarkat şmekerler eyteden nik bizge gelip projejakat itesin diye. Allah'ını kalkıyoruz bitinde, girasıyla beraber. Ben eytemine pamidor oturtarsam, şolay bitinde. Tutamazsam pamidora bulmayayım, kimi gel butaktırma. Bizden pamidor da ayrı basatayım, bizden sabahlar basatı kalattırırız. Bu vaazda olsam inanım bu müdafettin Abdullah'ın Tatarlarımızın şahir diye, başlıklarımızdaki de Kazaklarımızdaki diye babalarına da üretirmek gerektir deyip söyleyeyim. Bu güzeklerde var bitiydi. En evvel gerek nerse iman diyen, ahiret işlerine inan diyen, Allah kişiler bilen iş bitmedi. İman şartını görmese iman diyen. Bugünkü kitaplarda Allah kişiler deyip bitev. Allah kişiler deyip günah değil. Yani bitiydi. Allah kişiler deyip bile iş bitmedi. Allah akmiler aradıkları senarse şebir mevzi diyen mevnesi almayın. İkincisi en kıymet nerse kungıl diyen, kungılı bozuk edemden düngül diyen, bu bizim kitaplarda düngül deyip yazılgan. Düngül diyen söz, koş, yarak git diyen söz. Düngülü bozuk şeyden yarak koş, onun yanında yermeli. İkincisi en kıymet nerse kungıl diyen, kungılı bozuk edemden düngül diyen, bozuk kajir üstünden asık olmasa kungılın taza kumul diyen. Üçüncü en kıymet nerse ilim diyen, ilimliknin kadirlerini bilsin diyen, Adamın da var hasiyette ilim bilen,
Бишигеңнән бәхеткәчә өйрән дигән. Дүртенче иң кыйммәт нәрсә акыл дигән. Гыйлемдә куәт табар акыл белән, акыллының бөтен эше матур дигән. Акылсызлар гомерен бушка сатар дигән. Бишенче иң кыйммәт нәрсә әдәп дигән. Әдәп ул хидаяткә сәбәп дигән. Әдәпледә күферлек булмагандай, әдәп сездә иман тору ваҗиб дигән. Менә мәчеткә керү әдәбе, үзеңне үзең тоту әдәбе, өлкәннәр килгәндә басып каршылау. Менә булар әдәпкә керә. Кайгы әйтәләр, ул шәригатьтә юк, горефтә бар фәлән дигән дибәмә менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйткән, әдәп сезнең сөннәте кабул булмас. Сөннәте кабул булмаган кешенең бер гамәле дә кабул булмас. Менә мин пансионат балаларына да кулыгызны да булай куегыз, аягыгызны да булай куегыз. Без менә бу illәрдә балаларыбызны әдәпкә өйрәтергә тиеш. Әгәр әдәпсез кешегә гыйлем биргәннән артык хикмәт юк. Биш булдымы? 6нчы иң кыйммәт нәрсә шөкер дигән, нигъмәткә шөкерсезлек күфер дигән, яткан җирдән Аллаһ бирер дигән, хурлык сәбәп эзләп туры юлдан йөгер дигән. 7нче иң кыйммәт нәрсә сабыр дигән, сабыр кеше морадында табар дигән. Һәр эштә дә сабырсызның төбе хурлык, сабырсызлык башка бәла тарыр дигән. 8нче иң кыйммәт нәрсә намус дигән, намусыңны сатып итмә табыш дигән. Байлыкка илен динен саткан, ике дөнья эчендә ул хурлык дигән. 9нчы иң кыйммәт нәрсә хая дигән, хая оят дигән сүз. 9нчы иң кыйммәт нәрсә хая дигән, иманның да бер ботагы хая икән. Әл-хайю минәл иман дигән Рәсүл, бүген аны белүчеләр кая икән. 10нчы иң кыйммәт нәрсә канагатьлек, канагатьлек бетми торган бер дәүләттер. Канагатьлек күңелләрнең вафасыдыр, кикымсызлык дөнья ахират җафасыдыр ди. Мин бик сөйли белмим инде шу. Шуңа күрә менә буны теге менә һәр күплите вагаз инде менә. Менә бүген безгә менә бу соңгы күплите җитеп бетми. Канагатьлек дигән. Bir хатыннан канагат түгел, хатын ирдән кайнана киленнән, киленнәр кайнанадан. Хоҗалар эшчеләрдән, эшчеләр хоҗалардан. Әле бик зур рәхмәт дәме миңа сүз бирмә, сүз бештән күп сөйли торган мәле. Пәйгамбәргә очрашулар насыйп булсын, җәннәтнең түрләрендә. Әхмәт кардәшебезгә сүз тотышырыз, менә җәт башкарып китерүче. Шуннан инде дуа кылу өчен сүзләр әдип хәзрәт сезгә бирәбез. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على النور أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir işe söz gene edeyim. Onları inşallah dua kılarız. Bundan Fatih Hazretler, Havastaylar, konaklar. Allah'a şükür bik görkem, bik matur, bik işterekli, bik faydalı
кеше булды. Инде Аллаһ рәхмәте булсын Айрат хәзрәткә, шушы мәхәллә халкына, инде хәзрәтнең бу идеясы күптәннән яши иде, бик күп тырышлык кергән, күрәсез, шулай бит моны инде бер көндә генә әзерләп булмый. Айрат хәзрәт инде Аллаһка шөкер, планын куя белә, аны үти белә, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә алда көндә дә саулык сәламәтлек бирсен хәзрәт, иншалла исәнлек белән, гаилә бәхетен күреп исән сау эшләргә, хәерле хезмәт куярга һәм безне дә иншалла шушылай бездән соң киләсе буыннар зурлап искә алсыннар иншалла. Алар да безнең өчен дуа булсыннар. Инде хәзрәтләр менә Айрат хәзрәттән мин рөхсәт сорадым, шушы җыелышта монда безнең имамнар абыстайдан да катнаша. Имамнар җыелышына кагылышлы беренче мәсьәләне генә әйтеп үтәм. Чөнки киләсе атна без инде 27 март сәфәргә кузгалабыз, Аллаһ бирсә, Аллаһ насыйп итсә, үзебезнең Кукмаралар белән иншалла Мәккәгә, гомрәгә барабыз. Шуңа да безнең инде 28 март көнне буласы җыелыш инде ул булып тормас инде, Аллаһ бирсә, сезне борчымабыз Рамазан аенда, яхшымы? Шуңа да менә сезгә дә шундый бер әйтешем, Рамазан айы Аллаһ Тәгаләнең инде изгелекләр айы, шуңа күрә бу айда күпме булдыра аласыз, шуның кадәр инде чаралар үткәрегез, халыкка вагыз, насихатлар җиткерегез, Коръән уку булсын, дуа кылу булсын иншалла, һәрберсендә актив катнашасы. 25 март көнне безнең Аллаһ бирсә Коръән укучылар бәйгесе, шулай ук намаз укучылар бәйгесе, анда үзегез дә килегез, катнашыгыз, мәхәлләне дә өндәгез. Инде сез әйткәнсез, чакыргансыздыр дип уйлыйм, шулай бит Аллаһ бирсә. Һәм инде Рамазан айы шундый хикмәте бар аның. Менә без көтәбез инде 10 көн калды, 9 көн калды, 5 көн калды, 3 көн, 2 көн дип шулай бит. Ләкин ни хикмәт, ул бик тиз башлана һәм бик тиз үтеп тә китә. Бик тиз үтеп тә китә. Шуңа күрә Рамазан айын лаеклы итеп үткәрергә иң беренче максат, яхшымы? Һәм икенчесе инде гаетне дә зурлап үткәрергә Аллаһ бирсә, шулай менә балаларның каникуллары Рамазан аена туры килә. Аны да инде максималь рәвештә балаларны да чакырыгыз, мәчеттә укуларын да үткәрергә тырышыгыз, ифтарларга да чакырыгыз, сәфәрләргә дә чакырыгыз, иншалла таравихларда да катнашсыннар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шушындый мөмкинлек бирә икән, моны кулдан ычкындырмаска кирәк. Аллаһка шөкер, безгә әле менә хәзрәтебез әйтеп китте, Җәлил хәзрәт, Үзбәкстандагы шикелле чикләү юк. Булмасын инде ул, шөкер итик, зарланмыйк, булмасын ул андый чикләүләр, шулай бит рәхәтләнеп, күңелле итеп, матур итеп шунда җыелуыбызга, безнең монда шулай ук үзебезнең җитәкчеләребез дә Аллаһка шөкер, безнең Кукмарабызның менә мәдәният министры, ул үзе монда шулай бит пишмактарына утырса да, Раванбар иншаллаһ рәхмәте булсын. Җитәкчелегебез шулай бит, алар берсе дә каршы килми, Аллаһка шөкер, бөтенесе нәрсәдер үткәрәбез дисәк, әйдәгез дип 5 куллап безгә ризалыкларына белдерделәр. Шуңа күрә йоклап ятасы түгел, тырышасы, җиңне сызганы бешисе, иншаллаһ үзебездән соң хәерле эз калдырыр, иншаллаһ үзебездән соң инде хәерле киләчәк, хәерле балалар иншаллаһ калдырырга Аллаһ насыйп итсен. Иң зур теләгебез сугышлар бетсен, иншаллаһ. Шир кабат килмәсен, коронавирус унтып бетергә ярамый, ул Аллаһ Тәгалә биргән безгә каза иде. Һәм сугышның шундый бер хикмәте бар. Сугыштан соң гадәттә ачлык килә, шулай бит. Бүген ашап утырдым, шундый тәмле ризыклар, булавы шундый тәмле. Аллаһ разы булсын. Çok güzel яме. Аллаһ разы булсын. Безнең кардәшләребезгә, Аллаһка шөкер. Соз нас тинч, алхамдулиллах. Таҗикча да әйтик инде, шулай бит, күңелләре булар, шулай бит аларның да. Аллаһка шөкер, шушындый тәмле ризыклар ашыйбыз, шушындый яхшы дөньяда яшибез. Акчаны урыс акчасы бирсәң дә алалар инде. Алалар, ул егетләр Мәккәдә дә урыс акчасына тавык белән рис ашап чыктылар, дип Аллаһның рәхмәте. 100 сумга дөге белән тавык ашаталар анда 15 реалга. Шуны 100 сумга ашап чыкканнар таҗик егетләре. Аллаһның рәхмәте, шундый хикмәте. Шуңа хәзер инде дуа кылырбыз. Әйтәсе сүзләрегез, әйтәсе килгән фикерләрегез калмадымы? Яхшы кунак, вакытында киткән кунак диешәләр. Аузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллах, алхамдулиллах, алхамдулиллах раббил аламин. Алхамдулиллахиллази ат'амана ва сaqana ва джa'алана минал муслимин. Алхамдулиллахиллази ат'амана һаза ва разaqani min гайри хавлин минни ва ла кувва. Я Раббыбыз Аллаһ шушы табынны әзерләүчеләргә, шушында хәлал көчләрен кертүчеләргә, шушында хәлал күчтәнәчләрен китерүчеләргә һәм шушы табын артында кулларын күтәреп амин дип дуа кылып утыручы һәр барчаларыбызга
iki dünyanın bәхетен, сәғадәтен насип ит. Я Раббыбыз, шушында искә алынган имамнарыбыз, хәзрәтләребез, абыстайларыбыз, шушы мәхәлләдә, районыбыз мәхәлләләрендә, республикабыз мәхәлләләрендә, гомумән дөнья йөзендә ислам динен таратуда көчен куйган һәр барча мөмин, мөминә, мөслим кардәшләребезгә безнең дуаларыбызны ирештер. Я Раббыбыз, шушы дөньяларыбызны хәерле кылып, инде ахирәттә югары аля фирдәүс җәннәтендә Пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмнең күршеләре булып, анда да бергә очрашуларыбызны, күрешүләребезне насип кыл. Аллаһумма раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар. Вальхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин. Аллаһның рахмәте